Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu Mizo thanpui Sarkar chan nunglei High Power Committee HPC chatur rodna omchupom ri lawin zirchia ni se ati kumin chung hian ri hlo man swala wangin Mizoram mi samro pahni an thito December ni sompakwa changa nimin thlengin African swine fever wangin vok pahni chau an thia hemi chung hian vokdam no swata omto lo Prime Minister Louis Dr. Manmohan Singh chu Nizan Khan New Delhi athi Sarkar chan nunglei High Power Committee HPC chatur rodna om chupom ri lovin zircha ni se ati tun haya Council of Ministers chukhoma hemi chungchang hingai to turzi nga lutin nunglei Municipal Council LMC a om ma kha chuan High Power Committee hi thil chulangai ani a LMC alo om ta ka chuan chuang nia omzel hi achul to lawangai na awangin ti top ni mai se ti rotna oma heti la hian lungleya tlomngai po sang December ni sompakwa in mukhom chuan Council of Ministers chukhomin lunglei HPC chana tur rotna angai to don ti an sha thule atop thlenga do dalan tum thu an puanga hetiang hi ani ta ka wangin December ni somhnia Council of Ministers chukhom chuan HPC chatur rotna hi pomlovin zirchan le photni se antita ani Mizoram PWD hotu te chuan kongpui thar siam mabak avaya belkhoma kilometer zariat somthum pathum le meter sumriat padnga athui an nei thu an soi Akashvani Aizawl correspondent zona changin Mizoram PWD hotu te chuan PMGSY Rahman Nathar PMGSY3 Nwaya Kongsom Pasari avaya belkhoma kilometer zali somriat pasari point panga biala thui siam tur sum Rahman chengwai bel chezali somru pakwa le noi somru pahni an mu to thu soin athok tu tur contractor pot thanfel ani to baka na chan thwai tur anin wat sei mek thuan soya he baka hian PM Divine Nwaya Aizawl bypass Aizawl tlak lam siam turatan chengwai bel chezanga an mu to thu le contractor po thlangfel to in na thona tur thuthlung po zia fel thwai tum ani thu an sei Mizoram PWD hotu te hian Finance Commission sombaruk na chu kongpui kilometer zathum le pasari le meter somria da thui siam na atana sumra man chengwai bel cha sangkha ja somli phni le noi somthum phni chu andil thu le munge nin be sei thu an soya heba ka hian nabar hnaya kongpanga avaya belkhoma kilometer somthum pariat le meter somnga panga athui siam na tur detailed project report chengwai bel cha sumru pasari le noi somni pali an thelu chu sanction an la mu lo thu an soi bok ani Mizoram PWD te chuan kong thom thatle siam thatna atana an sumhu angte changkai zok le kong pui tlo zok nei ani theina turin department chunga road prioritization committee an din thuan soya he committee in rodna ani te chu department a thelu ani nuwa uluk taka ennon le chin ani thu an soi ani Marian Zau thanpui Akashvani News Aizawl Kumin chung hian ri hlo man swala wangin Mizoram mi samruk pahni an thito Excise and Narcotics Department chinchia danin kumin January thla achanga tun thleng hian ri hlo awangin mi samru pahni an thi to a ri hlo man swala wanga thi te mi pa somnga pali le meichhia pariat anni hemi tiam hian kumsang khan zakwa somriat palia heroin wanga thi pakhat chinchia ani achanga tun thleng hian Mizoram ri hlo wanga thi za thi sangkhat zariat somsari pali an ding to a mi pa sangkhat zaruk somli pakwa le meichhia zani somni panga annia anzinga sangkhat za somruk pakhat hi spasmo proxivan le parvan spa wanga thi annia mi zani somruk paria chu heroin wanga thi anni lain damdoi man bal wanga thi hi mi zali somli panga an ombok nia chinchia ani kumsangkhat zakwa somriat pali achang kumsangkhat zakwa somriat pakwa thleng khan spasmo proxivan wanga thi an la omlova heroin wanga thi clear annia damdoi dangle achopol wanga thi hi kumsangkhat zakwa somriat pali le sangkhat zakwa somkwa paria thleng khan an omlo bok na chok na chaktak proxivan le parvan spa hi sarkar lai puin asiama phaltak lo awangin hemidam doi ei awanga thi hi an claim chhotial tiala kumsang ni le sompasari achanga tun thlengin anom le to lo Rihlo wanga thi an tamber kumsang ni le pali kha ani a hemi kum hian
mi za somli pathum an thia kumsang ni khan za som thum pakwa thi in kumsang ni le pathum khan mi za som thum paruk an thi boka thi te hi claim te ti lo chu proxy van le parvan spa wang thi de vek an ni kumsang ni le som paruk khan heroin awangin mi som thum paruk an thia hemi ti lo chu kumtin in damdoi chi sang sang man pol awang thi an tamber chhozela ni kumphei kha chuan thi zong zong som sari paruk kha damdoi chi sang sang khoi pol wang thi vek an ni thu excise and narcotics department ho tu ti chuan an soi ani Mizoram Pollution Control Board chuan Christmas lomna kalmeka man khat dai plastic le atluk puite manglo torin Chanchinthar le bitin an ngen Mizoram Pollution Control Board ho tu ten Akashvani News Aizawl an shildanin Mizoram chung abik takin district khopuya te kumdanga Christmas le kumthar lomna a thingpui le a me semkwal na le rai che na chothleng atan man khat dai plastic chu man ani chin thu an soya hei hian bolhlo tam tak siam belin bolhlo song bol ko nga po a choi theilo ani awangin bolhlo ale ta ati tam chin thu an soi Chanchinthar le mi zong zong hemi ko nga harthara silfai thei emo leilunga choi mai thei no le chothleng tam theiang ber mang sham tura an ngen thu an soi bok Mizoram Pollution Control Board ho tu te chuan sarkari halpwa le puak thei thil dang Christmas lomna bi ka sha tur a omlo chu lomoman ti thu an soi ani Mizoram Pollution Control Board ho tu te chuan sarkarina halpua le puak thei thil dang Christmas le kumthar wok ve ta hala khap chuan Christmas urlok zan le Christmas zana te zom a hlovio ni in an hria hei hi thilom om tak ani thu soin zoram mi puite kumhui tha zan lo om tura po thu oi taka sarkar phallo halpua le thil dang hallo turin an ngena kumdanga halpua le halmoi hal awanga boruak chia in dam lo tam tak din hun ati der thon thin po kumina chuan mitin te thuoi nara awanga athen to lo an be sei thu Akashvani Aizawl an thil ani John Vanal chuanga Akashvani News Aizawl Chanchinthar hi Akashvani Aizawl changapuan ani AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in ate Chanchinthar hi ngai thlak le chiar theada ani vain chundar ni le chanvea Chanchinthar hi puan le ani ang Nizan masadar yad le chanve vel khan vareng te police check gate bula tuyal thei phur lir thei chu akanga akan chan erosia tani lo he tank lorry hian silchar achanga JKL filling station vareng te meter diesel letter sangni aron phur chowa vareng te police check gate aming azialu nuwa Mizoram lampana atlan le tur chu tank lorry driver hian motor engine ati nun nuwa motor hi atwai lam achangin aron kang chan tamai ni thudon ani tank lorry kan na hi police check gate achanga te a meter somsari vel la ani a Vaireng te police le mitlom ngai ten vaireng te ya kang chel pol phone kalin vaireng te kang chel motor anti nun lok thei lo awangin vaireng te police te hian dholai OC chu kang chel motor ron tir chhoturin an bepop kala zandar somvela leila pura changin kang chel motor aron thlenga hemin nu zandar som khan vela vaireng te kang chel motor athleng boka lirthei kang hi chelmi anita ani lirthei kang khaltu le handyman baka ami phur pakhat te hi hliam twar lovin anin seseng mana diesel enge mozat po akang bangbok December ni som pakwa achanga nimin thlengin African swine fever awangin vokpani chau athia hemi chu hian vokdam lo swata omto lo November tha achanga African swine fever se vokpo shi lengin zia omlam apan nu a December thalai hol achangin Vokthi le swat atlem chhohle to a December ni sombariat khan lunglei district a ramlai tui khwa a voksom thum pani athia akho chenom lok mwal chwa ma pani athi boka hemini hian pulshi awangin voksom thum pali athia vokdam lo awanga tal a omlo atuk December ni som pakwa khan vok pakhat athile a December ni somni pathum khan pakhat dang athile a vokdam lo tal ero chu a omto lo heti hian kumin February ni kwa a Champhai district leithum khwa a ASF vokpul shi wanga thi an fin fia nuwa vokthi zongjong chu singkhat sangli zakwa somnga atling to a vokswat za thi singni sangli zale somsari pasari tling to bok ani veti department how to te chuan thlasik nuwa chuan ASF vokpul shi hian zia omlam panin thunun thei thwai anin be sei ani
Prime Minister Hlui le Economics thiam Dr. Manmohan Singh chuni zan khan New Delhi a athi Manmohan Singh hi athi hian kumsom kwa pahni mi ania anupui Gursharan Kor le afanu te pathum akal sana a shisel na din hun a thatlo awangin Manmohan Singh hi ni zan Daryat Khan All Indian Institute of Medical Sciences AIMS dalu ania ni khwashelowa aom nu in ni zandar kwa le minute somnga pakhat khan akalta ani Manmohan Singh hi Prime Minister PV Narasimha Rao Nwaya Union Finance Minister ta achel chankum sakha zakwa somkwa pakhat achanga India ram economy chwazalen na siam thatu ro puyangai ani a Congress ka ishwa UPA Sarkara Khan kumsang ni le pali achanga sang ni le som pali thleng term mi chung Prime Minister na achel ani kumin April tha khan kumsamthum pathum set Rajya Sabha member ani na achani na chola September ni somni paruk sangkha chakwa somthum panni khan Punjab apyangin India ram Prime Minister som pathum na ani Chanchinthar chherti nomdan Chanchinthar pui Sarkar chuan lunglei High Power Committee HPC chatur ronna omchu pomri lovin zirchian ni se ati commit chu hian ri hloman swala wangin Mizoram mi somru pani an thito December ni sompakwa achanga ni min thlengin African swine fever awangin vok pani chawathia hemi chu hian vokdam lo swat omlo Prime Minister Hlui Dr. Manmohan Singh chuni zan khan New Delhi a athi chuti zong chu Chanchinthar kan puan the chu ani